I čao svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radimo pokušaj da se ne nasmiješ challenge. Uspio sam našao sam najsmješnije videe na YouTube. Pa ćemo pokušati da se ne nasmijemo. Pošto ovo će možda će ovo biti serijal, ali ne znam ni ja. Nemamo živote niti ništa, nego samo se ne smijemo nasmijati. Hoćemo početi? Hajde. Ok. Dobro. Ok. Ništa. Ok. Ovaj vozi unazad. Ništa čudno. Ok. Dobro. Ništa. Ajde. Joj, nemoj, molim te. Već, ko da znam šta će se desiti. Izvinite. Ok. Ne znam da li ste skontali. Ali sad ću slušaj sad polako. Sad ću malo vratit. Gledaj. Pažljivo. Sad pažljivo gledajte ovo. See what you got, huh? So you go hit it one time, huh? Yes, the truth. Okay. Critical. A ne, vidi! Baba, bratu, baba. Baba. Gdje se vrišti? Gdje se vrišti? Joj. Ovo nije bila lučka, ovo je čovjek obučen. Okay, bo ne bi ogledao malo. Polo mi se, brate. Daj, ajde. Ne, neću. Joj, mene u pozadini. Slušajte, ovog u pozadini. Nisam čuo. Ali hajmo dalje. Gosta. Sad se ovdje desiti. Aj, ode mu, brate, stomak. Već gledam kakav mu je crven ko ništa. Aha, ništa. Uspio! Lik uspio, brate. Aj, dude. Kraba.
Okej. Ne znam ni koliko sam se više puta nasmijala. Aj, napade ga, napade. Ne, ovo već... Okej, ovo... Preteško. Aj, šta je to? Šta je ovo? Cimat, jel? Cimat. Aj, brate. Dobro. Šta bi se ovdje moglo... Lik se... To je bilo bolno. Šta će se dođe desiti? Djeca tu bila. Joj. Aha. Uspješ? Okej, ništa. Gdje? Ništa. Alligator? Jeli? Okej. Ide. To nije bilo smiješno, to je bilo Šta se tu desi? Sad mu našlo proraditi. Čujte ovo. Jo, ne, sad se va. Ništa, diže, ona ide dalje. Diže se. Majmun? Jo, ne. Znači, nešto će ovdje biti presmiješno. Čime tu majune? Ide? Oj! Oj, bježi! Oj, vrate. Ljudi trče za njim. Ukro joj neku pesmu. Ova, vidi ga. Jo, sad čujet kad sad će past u vodu. Šta sam ja rekao? Ili će past u vodu ili se čava? Ne. Pada dijete. Juniper, you're okay. Ajoj. Vidim. Gretu. Sad će tu. Uj. Dobro. Palio brat šamar. Gotovo? Aj. Vjenčanje. Aha. Aj, ti je ledom, ovim snijegom. Ovo ne slično ko ono malo prije što smo vidjeli. Onaj lik proput. Vidi ovo. Hoće loptica.
Smiješno mi je, no... Mislim, zapravo... Sam kad skontaš, ovo je... Meni žao ovog malog. Ovo je... Onog cuki. Jao, nekomu za rođendan kupio bananu. Ali kako se brat lik obradovao? Sve pada sa njega. Okej. Oj, lup. Što ga lupi? Što se sad od njega? Meni ga je nekako žao, ono, motor mu potonuo. Čini se da se ovdje završava. Pa mislim da ćemo i mi završiti. To je to. Znači, to je bilo to za danas. Pišite mi vi u komentarima koliko ste se puta nasmijali, na koji vam je bio najsmijeh. Pa onda se vidimo do sljedećeg puta. Ćao.